Banang penjan cucu ia kejingnya day bat kipai ba ke konstituensi Kaseng Hill State People's Democratic Party Haumsning konstituensi mentah kesengi kalau pelipat ba ia ke ofis terikam jong keseng nak ke konstituensi ia ke balabu ha ke senang jarasi. Ia kena ke ofis terikam jong ke parti Haumsning konstituensi lawan ban pelipat ba lau ba penuan bor seliang ubri presiden jong ke parti nari Boy District ha kajinya sekhilang jong kertong ke parti nak kena ke konstituensi uba Primson Makedok nang tau ba tei borlang marbaniang ubri presiden ke HSPDP Umsting konstituensi uba balum lang nong beri ubri sekretari ke parti na Umsting konstituensi bat kiwe kiri orang ba nong ilam ke parti bat kinong kitkam jong ke parti kentup de ye kilong kemi bat kisamlah ketika jingsa di kebau ka JLT jong ke parti HSPDP begini ka HSPDP jong ke Umsting konstituensi dan buat ka HSPDP jong ke Boy District ketika apply sedikit cuma pernah kendai ada kuat inyok ban plip ya ketika office terikam maka bana ketika cakang inyok ban ya kedua ini pajba ketika cakang kabangin telur ini ikam juga parti kamtam dan kita ketika election ada mulai kabangin berjong ya bertong jungi iba Primson Makedok dia ketika por pun kadak jong kencing plip ya ketika office terikam kapura jong ke parti HSPDP Umsting konstitusi area unit dengan kap unit berikut ketika por pas baru pulang ya tapi tidak mau dia hak kerja ke HSPDP Umsting konstitusi ke kap berikut